may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makireunion tamam no Martes lakay. Mabalin la tamo it bakit? Makilugan tayo kadama ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Na, apay asaanan? Di mo kaya ti makalibre aya? Ag-commute tayo langan. Nakababain mo't kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manen agastos. Kan may isa, narigat ti ag-commute. Am-amukan bakit? Ang mga no agpauray ka manen. Nakababain mo't itikasinsin mo ah. No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, tay bagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasao. Good morning, Manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Makireunion kayo mo't, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma, no okay laang kada kayo ah. Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga ag-commute. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay Manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 ah. Nang runa numatraffic tayo. Awa mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 latta ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami Manang. Alas 6 nga awan da pa'y bakit? Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagakan kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw, kasano nga rudan na ita? Ang dandana ng kantata ngam awan pa'y na ita akasinsin mo. Ay, day tangarod lakay. Makaungitan ni narang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan ah, saan damat asumbatan ti hawag mo? Ay, makapasar mo day ta kasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kat isumot nga men tinakairuaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin ti tulbag tilugan, tama pantayo itayan ka. Saan ka di pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw, 6:13. Kunak man no alas 6 timbagan ni Manang Andrea kan ka. Makauray da ah? Para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Ang mga no, datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapalaan ti demanding. Agraraman kamut, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, ta saan pa'y analpas ti make-up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan ah. Masapol ang napintasak ijay. Ang mumat ariyon yun ti papanantayo. Dahil tatidyak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na ititattao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin, kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan nag-make-upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y mo't Manang. Si kakit di mo't. Alas 9 nga agrugi ti program. Ay kat agrubot tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 ti rubat tayo. Ngam naladaw kayo malat na. Ditan ag pinabasol Manang. Isupay kit di ataktak nukwa. Alah mapantayo kit din Manang Andrea. Anya nga oras anang rugi ti program, Auntie Luisa? Ay, itay pa'y laang alas 9 ti agsapa. Nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Ta inururay mi da kasinsin Lili. Ay nawaw, saan da nga mo nga alas 9 ti program aya?
At damat ti chat iti group chat. Imposible mat ano di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas 6 ti rubwat mi. Ngam awan latamot. Naladaw dalat ta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, naku nampay anti. Uray lang makaungat ni nanang kankwa na. Ay, uray asino ba ta? Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, wala, nakasapsapa da kantatang ante. Ay, iso mo lagayam ah. Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan anad kayo kaanakan. Wan antay, inton madamdama pa'y kuma, tamaki istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya, Wan, di da makaururay. ti ko na itay kat adda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod antay, nag-file da kumapay itilib. Saan ka no amabalain? No kayat yaw, mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, kwa, saanan antay? Ay nawaw, kunak man no kayat mo pa'y ti makiis-istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami lat takadakwada. Anya ti may imbaga nila lang itay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana lakay. Ay nawaw, apay ka no. Anya tinapasamak. At day ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko ata na ilasat na. Madama nga agpapaimbag ija ospital ita. bisitaan tayo ah. Kaano anawaya ka aya? Nubigat ti timalam. Kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan auntie no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitahan ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, ngam awan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Hindi may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan ak ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga minadi mo kayat ti ag-commute ah. Narigat nga roti ag-commute. Kan may sa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaang matiyagdamag, bakit? Nadamag mo tinapasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Juan, apay ka din. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak ko mamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo ah. Wala, saan ko mula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigidanak latan kada kayo. Awan mat kat dakas na, basta surutam ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Wen Manang, Diyak kayat ti agpapauray ah. Ngamin, nagrigat ti aguray. Makitamday ka. Naladaw man ang ti kasinsin mo. Ugali ng samot ng ti kasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay nga may ngay manugot ka ang makilugan na jay. Kat amom mo ti aramid na. Imbagak mat kankwana ang masurot ti oras nga imbaga. Saan ko mga agpauray? Isula ka na yun ti maururay. Maruwam mo tayo. Paimportante launay mo. Ay, mapanawan ano kastalaan ti aramid na. Ano ti imbaga na ya? Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Agrobot takit din. Ag-commute lagan. Wanan ah. Anya ngay nga rod, kat naladaw mo't manun. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mabalain akanayon latan nga isutiro urayan tayo. Makaumamot ah. Nay, kunak man no napan kayo di ospital. awan ti pakiluganak. Daman ang Andrea nga. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Day takit din. Ang mga naladaw ka iso akasta. Mano a minuto laeng mo't. Nairuam ka nga minan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Ag-commute kalatan ah.
Saan ako namapan? Saan kumulang nga amo ti papanak ijay? Mabalin mo tiyag sa lodsod. Saan ka mat nga umal? Saanan? Basol dayjay nga Andrea. Ay nawaw, sa bali man nga minon na tao ti pabasulam. Anya timbagan ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay nga min adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanya. Agin di mo kapay laeng. Nalipatam ka di tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laeng nga napan ijibalayaw. Dayjay ka di. Nagrubwat kami tanakabaybayag kamot ngamin. Basol mo, no apay asaan ko na bisita ti kasinsinta. Basol mo at nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka. Saan ka di? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumarunong amin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka. Sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda pa panan tayo. Kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mo tinakadamagam? Ti karo ba tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Mano a minuto laang mo dayjay. Di kagsawi ti kasta Tano si ka ti pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pa'y dayjay nga Andrea. Ay, ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam. Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapaan nyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat nyo asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante. Wen, iso tindanon na idi kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang dayjay ante. Anya, amuyo mat dayjay kasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na mat gayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat amakilugan. Ay nasaan apod no day ta ante. Nagwanak mat idi ko na amakilugan. Pinanawan mi laang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. Nukas ta nga road. Pudno mo lang ti hatap kao. Isaw tayan ti parikaw. Wananti. Ay, syakman nga minan ti pabasulan na. Ay, nawaw. Ay, makauma ti ugali day di alili. Ay nawaw, apay nilili bakit? Anya ti basol lakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siyak kano ti pabasulan na no apay asaan anapan iti ospital. Anya? Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? Kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak Lili. Wala ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makiluga na. Tati kayat yo katda kayo ti bida. Anya? Madlaw mo ngamin. Di ka agsao akas na, ngamin si katinala daw. Mano a minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao. Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin dayjay. Para makilugan laang. Basol mo kano mo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga pauray ka, ay awan
Talaga ang maumadakan ka. Nagistorya day nga Andrea kada kayo? Siya, tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapo, ta isuda ti baknang? Siya nakasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam kumatikasta nga aramid mo. Di mo pagurayan ti padam ataaw. Ay nawaw. Kas nako nakitayan. Irespitom ti oras ti padam ataaw. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. Kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapaak tapno awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao. Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay. Agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak. Kan uray pa'y ti padak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay anala daw ka nga imay si kaid na, itay pay nga ururayan ka. Ay kwa, pasensyakan kasinsin. Di magasakpay ngamin iti ayan ni Nana Selma. Ay nawaw, itangal daw tinagtulagan ta. Apay anapan kapay laang ijay. Di ka madanagan, takontrata mo ti panagdalos ko iti arubayan nyo kasinsin. Di oray ag-overtime tapno malpas ko adagos. Sigurad mo laang amalpas ti panagdalos mo itangal daw. Tapno saan nakababain kadagiti bisita mi. Wen kasinsin, siyak ti makam mo. Adalakad ko ita. Amumutan ti rumbang aramidem. Wen kasinsin, kabisado kunday ta. Agrubata nga rudan. Siguradwam anadalos ti balay amadanunak. Nirika nga eh. Awan pa'y ti kasinsin ko, Manong. Dahil taka dila ang timpa ramid na kin ka. Wen, Manong, urayak la ang titangdan ko. Ay nawaw, di na pa'y inted titangdan mo. Saan pa'y nga ron, Manong? Amangan ket di no marabyan manunday chay. Ay kat, ano saklatan ang orayan, Manong? Di bali, tawan mo ti daduma alakad ko. Siyak lang ti mangito di titangdan mo. Ha? Sangari po. Ay nawaw, sobra da ito'y, Manong. Awatem kit din. Sakto lang dahi ta. Ngamin, nalawa mo ti dinalusam. Sige, agyamanak nga rod unay, Manong. Inton maminsan tumanayin. Oh, agkapi ka pa ya. Sakbay nga agawit ka. Ay, makabannog lakit din ti magmag na. Apay, narabyan ka ba kay? Wan ata inururay ko pa'y tigayim ko. Need na nga'y, diya mo makita. Nagawi din Ay nawaw, apay anagawi daw, kat saan ko pa'y ana itutitangdan na anagdalos. Inted kon. Anya? Inted kon ata mok amarabyan ka manan. Apay aman nakibiyang ka ngamin. Da kami nga rutin nagsarita. Kaasimot no marabyan na mangururay kan ka bakit? Ay kat anusan na manutinted mo atangdan na. Sangaribo. Ay nawaw, agasam man ta sangaribo. Dakkel launay mo't. Di bali ata nalawa mo ti dinalusan na. Di mo makita aya.
Wen ang dakkel unay nga ruti sa ngaribo. Ang mga no agruam. Imayak, tabayadak di utang ko kada kayo, anti isang. Intad da ka di titangdan mo. Wen ante, intad ni Manong Morpe, titangdan ko ang nagdalos iti paraangan da. Awan, tidaduma pangusaram iti kwarta. Ado ti paggastusan, Meng, agbayad aklat ta kada kayo, tapno malpasan. Saan mi pa'y mutkit di akasapulan ti kwarta? Agbayad aklat tan, ante. Naimbaglaang nga da kwarta. Mala, adakan ka dayta. Umutang aktumanan, wag kasapulan kami. Agyaman akunay, taamom ti agbayad iti utang mo. Wen ata isumat ti sangka ibaga ni tatang kanyak. Aywanan ti panagtalagdag iti tattao ang nagpautang, ante. Kasangay ko inton Sabado lakay. Ay mo na niyo. Agluto tayo man iti pansit Saan apan si ti cravings ko lakay? Makaumang mat ti pansit akanayon. Ay nawaw. No iso ti pakaanayan ti kwarta, iso ati mailutaw. At dati sa bali a planok. Kayat ko ti ag-beach. Anya? Beach ti cravings ko italakay. Ay, awan budget tayo, bakit? At the budget ko. Ang mga no dakkel ti magastaws. At the budget ko kuna lang aruden. Kan ibirok tayo mat Agbook tayo iti beach analaklaka ti entrance fee na. Kasapulan tayo pa iti lugan. Di agar kila tayo. Saan aparikot day talakay? Kasangay mo inton Sabado, saan ka diri ka? Ay nawaw, di yu gayam nalipatan anti isang. Apay ko maamalipatak ngay. Magluto tayo manan iti pansit ije balayo. Agpa-beach sak antay. Ag-beach tayo mat tapno saan apansit akanayon. At the budget yo aya. Adda siyak pa iti kunam. Adda budget ko antay. Imbitado kayo kini Uncle Undong. Anya nga iti pagluganan tayo no bilang laeng. Siyak ti makaamo iti lugan antay. Agar kila ka? Wen, tapno saan tayo amarigatan nga ag-commute. Kasaritak ni Tata Dulpo no madamdama. Taiso ti arkilaan tayo. Wen, undong lakay. Agpa-beach ka no ti kaanakanta. At the budget daw? At da kanumat. Ay nawaw. Iso pa yung paggastusan da. Mati kayat ni Rika. Mano tayo nga imbitado aya. Dayta ti saan ko asinaludsod lakay. Anyang aron ti planong bakit? Sumurot ta ka na kanakwada? Wana, no awan ti aramidan ta. Imbitado ta kanumat adwa. Anyang ti arkilaan da aya. Jay jeep no van. Mauray ano anya ti ibagada lakay. Masapol nga irwar ko man ang ti pang beach akawas ko no kastoy lang. Ay, tsak mo't makita ni Edna. Bisin sama tante. Ang amuna ka di nag-beach tayo. Nag-message ka numat ni Rika Kinkwana. Nag-reply ka di. Sana ka sigurado no nag-reply ante. Basta ti ko naribakat ko kat nag-message. Di naman din nakamat no nag-reply mo no saan. Ang mga no di na nakita ti message ni bakit mo. Tinapatag kat nag-message ni bakat ka ante. Tapno awan may bagada ka na kami. Wana, uray asino mat. Agsakit tinakam na no imbitado ti amin. Kat isulaang tisahan. Anya ti mga ni Rika ka bakit? Anya ko matiibaga na kanya. Ay nawaw. Unak man no sinalonsod mo no imbitado ni Edna. Ay wan, lawlawagamot ngamin Ni Morphe ti kinasarita. Anya ti mga ni Morphe. Nag-message ka numot ni Rika kinedna. No kasta nga road, ang mga nubi sila ang nakaanakan Edna. Nalabi ta kasta lakay. O ne, paypayapayan na katika anakan tabakan. Ang mga no danapatag ngay baganakan ka. Mangantayon samutan. Itay-pay apay payapayan da kayo kini Uncle Undong, anti isang. Ay nawaw, saan mi nakita? Tanda pagsarsaritaan mi. Maipapan iti anya. Ay kwa, may papan iti beach.
Italang ngamin ang nakapag-beach kami. Kasta ay ante. Ag merienda tayo nga rodon San kami pa'y mabisin kaanakan? Kano saan kayo anangan itay ante? Mangan kami mabisin kami. Okay. Adati makan iti cottage tayo. Da kayong matan ati makaamu amangan no mabisin kayo. Aglangwe kami man mat. Okay. Ag-enjoy kayo tapno sulit ti binayadan tayo. Wen ante, isumo lang ti kunak. Ngimi naman ngami ti singir da ita. Un nga rod kaanakan, nguminamot aminun. Naimbag abigat yo, anti isang, kasinsin Rika. Kastamot kan kaed na kaanakan. Nay, hapayan akasta ti kulay yo, ante. Ngimisit kayo, mat. Un ata nag-beach kami. Libre ni kasinsin mo, Arika. Aya, Wen. Apay asaan kayo nga imay kasinsen? Un nga rod, da kayo lang ti awan, kat asidag kayo lang mat. di mi mat ammo nag-beach kayo gayam, ante. Anya, Nag-message siya makang ka. Amang ano di mo lang nakita. Aya, kano awam mo na-receive ko kasinsin. Uray kita ti inbox ko. Ay, awan amok dita. Basta siya, sigurado ang nag-message siya kang ka. amangan mat no saan an naisend ti message mo iti kasinsin mo kaanakan. Na-send, ante. Na-delete nga minan, iso nga awan ti maipakita kada kayo. Apay masapol nga pamarang ka si Karika. Ay nawaw, agpamarang mat asasawab morpe. Ti kunam kanyak at nag-message ka ni Edna. Ngam di da kanumat ammo ang nag-beach tayo. Ha? Nakasaritak ida ka ng curl. Ni, awan amok dita. Agin dadamag ka pailaang no apay asaan da anapan. Kat saan damot gayam nga ammo, ta saan mo ida nga inimbita. Apay, gaputakas jay ti kasasaad da. No imbita ka di ida kat adama laang ti may tulong da. Tumulong da ka di nga agbayad. Amangan mo no libre laang ti kaya da. Ay nawaw, anya a klase ti kapanunutan da ita. No awan budget, wano saan mo akayat amay ranod da, idiritsom ka nakwada. Di ka agululbod, tad adang agsakit tinagamdakan ka. Nag-text ni Manang Salud lakay. Agbakasyon da kano dito'y Pilipinas. Kano? Itaabulan kano, iso amapantayon to ije balay. Ang mga nagpartida iti baboy. Sigurado day talakay. Adda kwarta da gijay. Mayat siguro ti trabaho na ibalasiw taawan niya. Una, saan da nga agbayag ijay, no awan tinatalga da pagtrabahuan da. Nag-text ka din ni Antim Salud kan ka, Edna kaanakan. Wen ante, agbakasyon da kanaw. Mapantayon to no sumangput da. Ibagam kan tatang mo. Wen ante, kaya't launay ni tatang, tanabayag mo't idinaudi nagkikita kayo nga agkakabsat. Huwag nga rod, nasurok alima atawon samutan. Anya nga iti pagluganan nyo, ante. Aglugan tayo iti jeep, kaanakan. Saan tayo mat nga umanay iti tricycle ni uncle mo? Kan saan mat amabalin ti tricycle ijay ayanda Antim Salud? Ay, wanan niya. Hawan mo ngamin nga agpayso ti makitak at tricycle ijay, ante. Ibagam kan manong mo klaro, tadagasan da kamin to ditoy. Sapsapaan tayo, tapno saan tayo amarabyan. Wen ante, ibagak to kanitata. Sa dino tinapnapanan nyo, anti isang. Talual daw nga awan kayo dito'y balayaw. Iti ayanda Antim Salud. Saan kayo mat nga imay? Ay nawaw, nagawid din ni Auntie Salud. Wan, nagawid da, tagbakasyon da kanupay. Awan kayo mat kan lakay mo. Uray awanen ani manang Susana, kat imay kayo kumamutlat da. Saan mi nga amo nga agawid gayam ni Auntie Salud ita? Nay, saan na nag-text kan kaya? Saan, ante? Anya, Naimbag pa'y ni Edna, tamo na. Siyakla ang samat ti saan anapan.
Sa urmot ni ante. Saan gayam nga amo dari ka nagawid ni Manang Salud lakay? Aya, Wen, isumot ti ko na itay. ang mga nalipatan lang ni auntie na tinag-text. Ay, jak man amo lakay. O di, sumanon, ti pagsakitan tinakam na. Sigurado da ita lakay. Saor ni Auntie Salud kunanan to pa itay. Si kalapta ko man atin ang ibagakin ko na. Mabainak mo ta. May mayat no ni Manang Salud ti mangitex kan kuana. Amangan kit din no sakpay ti maisyo. Amok ni Rika akaanakan ta, bakit? Sigurado, kasakitan naman ang data. Napadasan na mutan ati kas iti inaramid na kinied na kasinsin na. Kas jay mutlaang ka tinaramid na kinied na idinag-beach tayo. Apay adiyo imbagbaga ang nagawid ni Auntie Salud, idna. Ay nawaw, ti amo may akat nag-text ni Auntie Salud ken ka kasinsen. Napang kayo adakda kayo lang. Ay nawaw. Ne, hindi ka agungat atawan amok dita. Amok kayat yu abukudan ti pasarabo nga insang putda. Iso akasta ti inaramid jo. Ay na, saan apod no dayta? Saan kami nga agbibisin iti pasarabuan niya? Amukan idna. Amok launay ti ugalim. Naa, siyak pa'y gayam ti nakabasol ita. Ni Auntie Salud ti i-message mo saan asyak ti umay mo apaan? Timmangsit ka. Ita, amumon tirik na no saan dak apagan ano ti kabagyam. Idi siyak ti nangaramida may ti kastan, nagululi makaklaang. Ita ta napadasam mat, nagado ti saom kanya. Ay, mabusurak launay kadagita akabagyan. Ay nawaw, apay manan. Nagawid mo gayam ni Auntie Salud. Aya, Wen, napandag iti kakasinsain ngam didak mo inayaban. saan ka diyan nag-text ni Auntie Salud kin ka? Awang matitiks ni Auntie kanyak. Ay katbayam Sa urmot ti kasjay Apay nagsakit tinakam mo, kastamot ti aramid mo. Anya? Ita, sa bali mo't a tao, tinangiparik na iti aramidam iti pada matao. Ay, agtal na ka man. Pudno mo, saan nga minanasaya at tagpamarang? No kasangsangom na iti kabagyan niyaw, nakasingsingput ka kanumot kan ni Edna. Angam no da kayo laang, madlaw akaguram di tao. Alawanan, basol kon. Saan nga mina may parbang tikas di atratom iti kabagyan? Uray mamirmiraot, itratom laptamot iti nasayaat Ay, nawaw! Napobreman kan nabaknang, rumbang nalaang mat at ratwam ang naimbag dagiti kabagyam. Ngamin, dayta tinasayaat asursuro. Kang runaan iti amin, isu ti pagragsakan ti Diyos anamarswa kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agyamanak, time date nakmanan iti dayto a restaurant, Henry. Awanan nyaman natin ay. Maramidag basta parakin ka. Nagustom ka di, yung makan nga in-order ko. Aywan nabsugak nga rod unay. Kaano manan nga agditangay. Sikati makaamu nga mabalin ka di, ngayon ton sumaro nung agdate ta, kat di mo ton itugot ti driver mo. Apay ti driver ko.
sa anak a komportable ken kuana, Henry. Ay nawaw, apay mat, pasingpat mat ni Robert. Tunggal makitak ti panagrup-rupan at maas-asarak ken kuana. Anya. Sino di babaya kadwayo anang restaurant, Sir Henry? Ni Tinay day jay. Tinay? Wen. Sino Tinay ti biyagyaw, sir? Ay nawaw, apay salud-sudom mo't aminan. Kaya't ko la amaamuan, sir. Nakitak ngamin na nasingad kayo ti tunggal maysa. Kwa. Business partner lang ni Tinay. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanandag iti makitkita, ma. Business partner. Agmaniho kakit de. Ta agawitan. Ang mga nanyamanan ti panunutan ni mammo. Numarabyan ta nga agawin. Ang mumutan di tao. Anya nga tano ag-date ta met, honey. Anyat ko nam. Nabayagan idi naudi ang nag-date taket. Ay pasensya kan. Ang jakayat ti rumwar, honey. Ay nawaw, saan ka mat akas ta asigod Saan ko maabig deal day ta tani nabambanugak iti trabaho. Ang moment nga ado ti trabaho ti asawam. Agpudno ka man kanyak? Ay, mangrugi ka man akon-akon. Unaan kan. Awan sa bali a babae iti biyag ko si Kalaeng Lilian. Sigurado ka? Ibagak ka din no sa anak asigurado. Anya ti parikot mo, Lilian, my friend. Dakkel tinagbaliwan nila kay ko, friend. Anya? Saanen aswit ni Henry kanyak, maikawa akit din. Ay nawaw. No kaano adadakkel ang dagiti anak yo? Day nga rud, friend. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya ngay mo ti agparparik na ken ka. Amangan no adamanan ti babae na. Babaero nga minday jay idiket. Di na amo ti makontento iti maysa. Adda ebidensyam nga adda babae ti asawam? Awan nga rod, friend. Kasaritam ti driver yo Amangan no adda muna adi mo ammo. Ayun anya. Ni sir mo ngay. Saan pa yan nagawid, ma'am? Kat, apay anagawid ka no awan pay ni sir mo. Awan kami ti pagparadani di, ma'am. Ag-texto ka no, kalpasan ti meeting na. Agpudno ka man kanyak. Ada ka di ti babae ni sir mo. Ha? Babae ko na, ma'am. Wen, sabali nga min ti atap ko kat. Awan pa'y mat nakitak a babae na, madam. No kasta nga rod, bantayam anaimbag ni sir mo. No ada makitam kat ibagam adagos kanyak. Kat, matuloy ka di ti bakasyon a plano ta, Henry? Apay hindi na saan. Amangan no sumurot man ang ti driver mo. Kasano ang ma-enjoy ta ti bakasyon ta, no kasjay laang. Relax ka laeng. Tasak ti makamoy ti driver mi. Agrasunak nga das seminar ko. Iti kasta saan nga agdwa-dwa dagiti kabalay ko. Di, sigurado sumurot man ang ti driver mo no ibagam a seminar ti papanam. Awan pagdanakam. Taan nalakala nga kasarsarita ni Robert. Siguraduam laang, Henry. Wen kani, kas nakunak itayon, awan rumbe nga pagdanagam, tasak ti makamoy ti amin. Okay. Ada seminar mi di Manila inton may alawas, honey. Anya? Ket masapol na mapanak, ta paramed iti pagsayaatan ti negosyo tayo na jay. Ay nawaw, adaya imbagak adi ka mapan. Kas naalanganin kamad ngamin. Palubusan ka, ngam sumurot ti driver tayo. Isu ti agmaneho para kang ka. Mabalin na tamat. Siguraduam laang asiminar ti gagaram ije Manila. Wen, anya ko mati sabali agagaraag ijay ngay. Amangan met no ada ti babae akadwam. No adaman babae akaduwag. Kat dagiti pada tayo mo't lang ang negosyante. Kat dagiti business partners tayo. Siguraduam laang tano ada ti maduktalak. Dakas ka talaga kanyak. Wen ka di bakit?
Awan pagdanagam, tapudno ti ibagbagakan ka. Kat, awan pa'y ni Elma? Awan pa'y nga rod, friend. Ay nawaw, apay ngay nga awan pa'y. Nag-text sakmat ken kwa na. Imbagak nga agpa-home service ta ita. Amangan no pa umayan dayjay. Ni Henry ngay, jakmat nakita. At the seminar na ije Manila, friend. Kat, napanaknakam ka di nga da babae na? Saan pa'y nga rod, friend? Di mo kinasarita ti driver yo? Ni Rupert. Amangan no adamot amuna, ta isuda mo ti kanayon nga agkuyog. Kinasaritak ni Robert, ngam awan kanumat tinakita na. Imbagam kumaa, abantayan na ti asawam. Amangan no adamotan kalukwan ngar aramidan na. Iso ako nam adakkel, tinagbaliwan na. Nakitam na jay, Robert. Kanya, Sir Henry. Kunaklakit dino nakitam. Ay nawaw, andan samat kayat yu asawan, sir. Noan nyaman ti makitkitam, kabayatan ti kaadata ditoy, aguli magkalatan. Ha? Di ka gipulpulong ka ni mamaw. Tamangan no ikan namanan iti dakas akay papanan. Wan, sir. Naita, di kayat kukin ka. Nalaka ka akasarsarita. Ala, sumurot ka kanyak na agmeryanda tayo pa. Sanak pa mabisin, sir. Sumurot ka kit din. Naringat ti mabisinan nang runakit manunga oras pa iti biyahe tayo. Anyamat tan. Tunggal ada papanam kat kanayon asumurot day ta a driver yo. Nasingpet ni Robert. Nalaka lang akasarsarita, tinay. Wen, ngam sa anak a komportable ken kuana kunak lang arudan. Di mo lay padpadlaw amas asar kakin kuana taamangan no makadlaw mat. Anya pa'y ngay ngarot. Awan mat maaramidak no kasta ti kayat mo, Henry. Adda tayo matan ditoy. Kasano ang ma-enjoy ko ti agbakasyon no adamat day ta alalaki, alaman? Sabali mat ti pagturugan na. Kun saan mat nga inura sa kaduwata. Ay oray pa'y. Panagrup-rupa na pailaang kat kaslasaanan ang mapagtalkan, Henry. Namigat ka ka din, Robert. Nalpasan, sir. Sigurado ka kadya seminar ti gagaram dito, sir. Lay, apaya kastamot tan ti salud surmaw. Nakitak namin na sweet kayo ti dadya at tinay. Kasla adda relasyon nyo adwa. Ay nawaw, awan. Apaya pagpanunutam iti dakas ni tinay. Di mo't imagakken ka a business partner mila ang dayjay. Dito'y hotel ka dito venue ti seminaryo, sir. Wen, orayan mila ang nagitag paseminar. No kayat mo, mabalin mo't nga agrelax ka pa. O, mangtudak iti kwarta para ken ka. Ay nawaw, saan, sir? Awatem kidin, adda bar iti asidag tayo. Saan, sir? Amangan no mabarte ka, kat jak amo teraramidag. Alam kit din, to'y kwarta. Allowance mo, kabayatan ti kaadda tayo dito. Kumusta ti seminaryo ijay Manila, Robert? Amangan no ada ti babae ni sir mo ijay. Awan madam. Pudno ka dit ibagbagam kanyak. Awan madam. Apay nga rod akas lamadanagan kalaunay. Kuang amin madam. Pangaasim ta ibagam ti pudno kanyak. Ada ti babae ni sir mo saan ka day? Kuang amin. Jak kaya ti may ramraman iti parikotyo. Driver lang amin. Amok nga ada ti amom, ajak amo. Kasano lang no may raman iti parikotyo madam. No ibagam ti pudno kanyak, siguraduak asaan ka mairaman. Amok kan mariknak nga ada ti babae ni sir mo. Alay ko. Daytoy pay. Alay, danog ka na sipat mo ti pamayam. Apay ako mabil ka ngay Lilian. Kita mamat maturog ti tao. Asino daytoy a babae, ha? Ha? Nangaraam iti dayta aladawan. Saanan anapatag no asino tinangisen kanyak? Di ka ni Robert. Ay di mo iramraman ti driver tayo. Ti kayat ko amamuan itakat no asino ti babae akadwam.
Babaim dayta, saan ka de? Agpalawaga, honey. Hani tarupam, awanan ka itibain. Tapno di mo mat ko na, itad ko ti waya-wayam. Nawaya kayong agdan na iti babaem. Awan bibiyang ko kada kayo. Pangaasim, di mo ibagbaga ka na iti anak ti may papan ka ni tinay. Maamuan dan to ti kalukwam, Henry. Saan mo ang mailimot ti kinababaerom kadakwada? Awanan, saan na kayat ni madam mo ang maturugak iti silid me? Apay nga na nagbabae ka, sir. Nakapimpintas ni madam. Isukat mo kit din, iti kas diya klase ti babae. Tulungan na ko ma, Robert. Awan maramidak no may papan iti day tabanag, sir. Apay nga nababaero kayo. Saan mo't Ay nawaw, babaero kayo kano kuna ni Madam Lilian. Sipod kano pa idikit, kasta kayo. Nailaw anak laeng, Robert. Tiyak amo ka na kayo, sir. Nakapimpintas ti asawa yo. Ngam agbabae kayo pa lang amin. Dakos ti kas tang aramid, sir. Oh, anya ti ibagam, Henry? Agwin naswas tinay. Ay nawaw, apay asinamat ng ti ibagbagam. Naamiris ko, asana may parbeng ti kas tungar aramidag. Kat, kasanuak ngay matan, Henry. Sumapol kalatan, iti lalaki amang ipatigken ka. Saan na mabalin Sikat ay ayatek, Henry. Dapat tigmet ti pamilyak kanyak. Tsak kayat ti maibabain gapukin ka. Ay saan? Saan ang mabalin ti kasta kapanunutam? Kalpasan ti amin? Makiwin naswas ka kanyak? Sapay kumata maawatan nak. Nagbindutak laeng. Kayat mo ti mapabainan, ha? Kayat mo ti maipos. Adakin ka na ita. Basta siyak. Jakon kayat. Isardeng tanda ito'y akalukwan ta. Nalpasen. Nakiwin naswasa kon kanitinay. Very good, sir. Panagkunam ka day. Kat mapakawan nakpay ti asawak. Diya mo, sir. Saan kumat nga mo na niya ti aday ti panunot ni madam? Ala, lumugan kayong tagawid tayo, sir. Dumagas naman pa iti flower shop. Apay ijay, sir. Anya kumapay. Kumatangak iti sabong para kanimam mo. Mayat day ta na panunot yo, sir. Ang mga numaragsakan ni madam kada kayo. Sapay la kumaa. Tapno mapakawan nakmutan. Nukasta, dayjay at tinay ti babae ti asawam, friend? Isung agpayso, friend. Dayjay pay lang mata babae? Jak amo iti asawak. Hay, una yan. Kat, anya nga iti plano mita? Isina kun dayjay a babaero, friend. Anya? Ay, jak kayat ti sakit ti ulo, friend. Kasanungay no agbalbaliw, friend. Mapakawan mo pa'y nga ta? Dayta ti alanganan a mapasamak, friend. Makauma ti maadaan iti asawa a babaero. Sa bagay, kabaalam mo ti agbyag nga ore awan ni Henry? Wan adamot bukod ko akwartaket. Anya ti aramidam dito'y silid ko? Adda ka gaya man, honey. Sabong parakin ka. Dinakman awagan iti hani. Sorry nga minen Sapay la kumata, mapakawan nakmutan. Di mo namnamaan ang mapakawan ka pa'y. Awanan ka itibain. Nailaw anak laeng. Ti ibagam kit de, agpada kayo agatol. Desisyon mo ti makirelasyon iti dayja a babae. Itataintad kun ti wayawayam, agsubli ka payla ang kanya. Si Kati ay ayatag. Ay, agtal na ka man. Mapan kakit di iti silid mo. Di mo urayan ang maasarak kang ka. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kang ka. Jak amo no niya ti aramidag. Tapno mapakawanak ti asawak. Irespeto mo niya ti desisyon na, sir. Kasarulangan. No adda maam-am mo na kat isukat na. Ay nawaw, nasingpat mat ni madam. Panagkunak, di na maramid ti kasi ti pampanunutan niyo, sir. Madanagan aklaunay, Robert. Apaya madanagan kayo. Kat da kayo mat tinagaramid iti kalukwan, sir. Amok mat na ita.
babayro kay tumot kami, sir. Nagbalbaliwak mo din. Sana na maulit na jay. Very good manan no nagbalbaliw kayo, sir. Oran nyo latan, no kaano mapakawan na kayo ni madam. Anya pa'y nga ron ti maramidak ngay. Awan nga min kinasayat nga identi kinababairo, sir. Pakaisagmakan lang dayta. Ay, nawaw! Di day kanunungan ti kamali nga aramid. Laglagi pan tayo at ipanangibaga iti pudno kat makatulong iti panagbalbaliw ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.